sad idemo prema zaseoku Gaj. I tu je ta crkva Brnara koju je sagradio jedan čovjek, Stevo Stojnić. Vidjet ćete, jako zanimljiva crkvica. Evo je crkvica iza, vidiš je. Evo, znači, ovo je crkva Brnara, posvećena svetom proroku Iliji. Tu je i bista, Karađorđeva bista. Evo, znači u selu Mašić na poziv Karađorđa godine 1806. buknuo je ustanak ugušen u krvi. Strašnom smrću sveštenika seoskog knjeza i 16 težaka. Za krst časni i slobodu zlatnu. To je baš je lijepo ovdje. Na lijepom mjestu, da vidimo da li može se ući unutra. Nažalost zaključeno je, ali to sam i očekivao. Eto ljudi, ovdje ću kraj ove prelijepe crkve Brnare
završiti ovaj video. I ništa, nadam se da vam se video svideo. Ako jeste, lajkujte, preplatite se na moj kanal. Živi bili, pozdrav!